Voin hi July ni thum sang ni som ni pakhat inrin ni ania. Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai vekule. Burma boina chuan ziom lamma pan chho hret ni na langa. Ramdang atang point tran pui tu an ron lang na sa tran ta hle ani. Tu na hian Burma News te kanon puang le dona. Atop thlenga min ngai thlak sak turin kan nge na cheu. Sigang region Kolin Township East Khua Burma sipai le KIA le PDF tangkop te chu July ni sang ni som ni pakhat chonudar khatvel khan aning kap le a he inka na hian Burma sipai officer panhi le sipai panhi anthia sipai som ni chuangin liaman tur bok PDF lam hi mi panhi in liam na vak lo an tor thu PDF thupuang tu chuan asoyani khovel zel tang zinga no pang ber mei cheno pang kumnga mi in Burma Jail chhunga thil tawn apa hrilh soizo theilavin mittui atla country athewangin Burma sipai ten jail tang mi thanem tak an chu azalena he huna hian mandelei mogok tan ina da meiche no pang kumnga mi po vanei thlak takin chu azalena ni Burma sipai ten an man chan country at fele zulnan claim local talokila meiche no pang kumnga mi su Thet Wei-i le achung ko chu Burma sipai dodal na huna kalin kong zona antel thina abik takin pa ber su thai chu bogok thalai hroi tu ani wangin ramdan pui section 505A be chanin sipaiten thu boyan siam saka man tumin an veti hriatani an chena in daptuma sipaite an lulain apa ber su thai chu alo tlan chemana anu pui le an fanu pakhat tiamin mei cheno pang kumami te chu an man zui ta ani chung ko pa ber su le afapa chuan sipai la katangin sahim na zongin an tlan chi ati an soi zuni somthuma Burma sipai ten zel tang an chu zelen lai khan mei cheno pang kungami chu atel ve hlau maya anu le u naw nui ro zela an la umri ani in lama a hon nuwa su Thet Wei le apa chu rukin aning koma apa chuan afanu zona zo chhana chu hetiang hian a soi ani su Thet Wei chuan apa hena tanina chokham khop an dong ngai lo ti a soya hei ba ka hian zela chuan ek in thirna tui mangin anin bual thin ti soibok har sarna an to chu anamen lo hle ti soin apa nena aning kom la hian athu soi chu soizo theilovin amit tuia tlana sa hle ti an soyani he no pangte hi in lama tuma ama ompui tu ranom lo nin an soya apa le u mi pa chu Burma sipai man hlawin an tlan chi a akho sak zel dan tu hria chen thei alani ri lo ti an soyani UN Secretary General in Aung San Suu Kyi chu turinati UN Secretary General Antonio Guterres chuan Burma sipai sarkar hena pi Aung San Suu Kyi le President U Win Min te chu turin angen ani Guterres ta na thupuang tu Erika ne ko chuan United Nations chuan Burma sipai te hena President Win Min le State Councillor Aung San Suu Kyi te chu turin kan ngen ani ati Assistance Association for Political Prisoners Activist Group te talan danin February ni sipai ten thu nei na an pong la ka tang khan poi sei lo mi sang ruk zali man to in mi sang khat don an tha to thu an soi UN Secretary General ngen na hi Burma sipai te engtin nge an chan le tang ti chu khvelin a thlir me kani Official Sarkara National Unity Government pum turin French MP Zasom ngain ming an sign ta National Unity Government NUG+ Official Sarkara pum turin French Upper Parliament member Zasom nga chuan nimin pia khan mingzi nanin an thlop zelan tirna an nei ti hriatani hetianga mingzi ak sign ani thu hi French Ram Upper Parliament Foreign Affairs Defense and Armed Force Affairs Committee atanga chanchin lawm manon hriatir thu Dr. Sasa Minister of International Cooperation a social paisa aziak langani Dr. Sasa Minister of International Cooperation chuan a social paisa aziak langani he thutluk na hi tu hnai loka French Upper Parliament meeting a soiho ni nuwa vote manga ngai dan la kania French Parliament chuan Burma sipai thu nei tu ten Burma mi pui maktadoi somnga palichunga tharum manga rawan rena ti top turin French sarkar chuan an phut bok ani Dr. Sasa chuan he thutluk na hi Burma rama sipai thu nei na le tharum thona tanga tal chu atheina Burma mi pui zong telna
Federal Democracy Union of Myanmar din thei tura mel lungphunata na rabi poimo takani tina soyani Yangon urban guerrillas pol som pakhatte anin suikhom ta Yanguna underground rural revolution pol som pakhat din ani sipain thu neina anlak thlanga don chung hian Burma sipai te nuai chimi na tan Yanguna revolution pol rang ten thei to pan chu ave meka Yanguna underground revolution pol som pakhate chuan engtin nge Burma sipai te kan nuai chimiang tiin juni som thum sang ni som ni pakhat khan thu chu an siamani Yangon khopui chunga rol rala chepol Yangon urban guerrillas YUG pol som pakhat in suikhom ta hian National Unity Government nen tang kopin Yangon khopui chau ponilo Yangon region pumhuapin Burma sipai ta thu nei na le an che na rap thlak takhi kan su samdon ani tin an soi heng tual chunga rol rala an che na tura hian mipui ta tan har sana a thlen lo na turin chet an tuma damdoin school pangpar huan bazar thlengin a him thayang bera mala kan tumani mipui ri grab lo tur le in le lo dorte chenin ti chelo tura chet tum man nia nunaw soi sakna le pong sualte kumu pa te tuaile patil LGBTQ te endong na lakata an himjok thainan le democracy kong zoa human rights za ani thainan tin kong sang in duang ani tun din huna general miin hlainan dan kalami puya soi sakchi ma wang hian thiza thi mi zaka chuang an tling to thu political prison pol AAPP chuan thu chua ata lang ani Burma sipai ten mipui te an tha wang hian mipui ten ral thuam an keng lo theilawa an ma chon ve atul tatlatani ti hi an thulai mu pakhat chu ania Yangon khopui chunga rol rala chepol Yangon urban guerrillas YUG thil tumber pakhat chu Burma sipai council terrorist te doutle tura indinan yangin polthang rual takan ni thu Yangon urban guerrillas YUG a active member pakhat chuan asoyani Myanmar Telenor hral tumani Norway telecom operator Telenor chuan Myanmar ram chungai bun Telenor inbiak pona hrallatum thu July ni khat khana puang zara CT chu a hral na lambuai pui turin a hayar zui bok ani Telenor company chuan Burma February ni khata tanga sipain thu neina anlak nuwa mobile network company lam sum do na le security lama khuwa khirna chi sang le human rights palzu na te aom chho thu chu telovin mei tha tanga sum do na in tlak niam lam pan thu chi ata langani he mobile company leitur hian China mi ho sa te po so man nia anin chan huai siak don ani TMT technology media and telecommunication lam chuan hetianga Burma Telenor hral tumani na hi khovel ram dang khatna international sanction wangani lo thu asoi ve thungani chuti rualin foreign mobile operator dang Burma ram chunga om uredo Qatar sarkar ta po in Burma Telenor chu an ngai ven hle thu TMT chuan ata lang bok ani Telenor hian Burma rama customer maktadoi som pariat vel nain mipui maktadoi som nga pali mun thum velin he mobile network hi an manga Burma ram chunga foreign mobile phone operator lian berzing ami ni in kumsang ni som pali November thla khan Telenor le Ioma bank in kop chuan Burma mipui tan mobile banking an mel hriat ti trana bank ka account nei lo te tan po rem chandang kong siam sakin kumsang ni som pakwa zun thla chuan subscriber maktadoi som pakwa lai an nei man to ani ma se Telenor hian boina le har sanna chi sang alo paltlang to a Burma sipai tu thu nei tu lamin kumsang ni som pakwa chungin thlanga vel chu Rakhine state ta Mungdo Buthi dong Rathe dong le mi bon khuwa te service an ti top tira chu mai ani lo ni kumsang ni som ni February a po khan Ministry of Transport and Communication chuan thupek chuala in Telenor company chu Rakhine state and Chin state ta township panga a service ti top turina tile bok ani CDM Dr. Ten Burma sipai sarkar an chau hle nimin khan Burma Dr. CDM aluta te chuan Burma sipai an chau hle a Burma sipai hovin mipui te COVID-19 laka an ngai sak lo lu tuka wangin heti hian thu chu an siamani nangni Burma sipai te hian mipui ten hena thu nei na hi
khowar ma jingdar li a hlan don ta ni ula chuan keini chu jingdar thum le achan vea in paisa diamin kan lo in siamanga darli lo rik chuan kan thona hospital lama dam lo ten kol turin kan tlam nga lang tin thuan chu ani soitura wang em thinarim bok ti in CDM doctor le nurse te chuan an soyani anu kharnan tu hnaya kalimio le chin state in kana thlendan kim chang hi i han puang te ang tu hnai lo khan Burma Sipai Council tele PDF CNDF te chu Sigang region kalimio lama chin state falam kholama na satakan anin ka pa Burma Sipai somthum velzet an thi thu hriat ani zuni somthuma po khan chin state falam township chunga Burma Sipai inkul chu Chin National Defense Force CNDF ten jing lamdar sari vela an beya darkar hi velzet anin ka nuwa Burma Sipai ten lai pui le silai puak rang thachi anon tho chu pui zela wangin CNDF te chu an tol kir le ani chu inka na chuan Burma Sipai lam som ai tlem lawan thia zuni somni pakua CNDF thu chua chuan somni vel thi ni na tar lang ani CNDF lam hnai tak pakhat chuan inka lain Burma Sipai lamin lai pui an mang na salutuka kan beile theilo kan to son ringotani chuti lai chuan keini lama mi pathum kan kiama lai pui mu perin a fu boka in mu khom na tura kan ti mun ma saber kan thlen chuan chung mi pathum te chu an lon tel ve talawani tina soi chutia anin tiam na hmuna anin mu khom nu chuan chung mi pathum chan chuak turin in ka na hmuna an ki le hloma ma se mi pathum chu sipai ten thatin an lo phum to a an ruang zinga boman kam tel nga la chura po bom chu puak ngal mai thei turin alok tu po phelsa vekin an da ani CNDF zinga pakhat chuan CNDF bom lam chin chang hria mine expert chuan kan thian te chu lak chu adu tlata wangin an phum na pon dewa keron lor deuh pakhat chu akuti na haya aromol chu akea tronin hlade ule katangina pota chu vele aron puak thuta apot tu po chu alu le ke te thlobung veka athingal top ti na soyani chu bom pu ma chuan CNDF fan hroi tu pakhat chuan bom mine expert bernhena hrui seide umang tur hrilin ama ngein hrui la turin nakala ma se hrui sei ron thlen ma lo po chu ta ka chuan bom puak per chuan mine expert ba ka CNDF sipai pasari chu hliamin damdoya in enkol angai pha hialani hetiang deuh bokhian kalimia watanga darkar khatlan vel teu chian khuwa chuan Kali People Defense Force te inkulna hmun chu Burma Sipai lamin an lu chu thu hriat ani bok thil thlendan chungchanga Kali PDF atel pakhat chuan Burma Sipai Javelin anon lu chilma juni somni pariat jinglam atangin lai pui mangin anon ra sai tran to thu asoya ani chuan kanom na hmun le kanom ti chu Burma Sipai lamin an hriat na arai to a ma se kong chin an hriat chian lo wang le kong ko mu tu anom lo wangin anon lu ngam mai bik lova ni somni pariata chuan lai puin voi somni vel chu miron thonga kan ria buk te po a chenual mai keini PDF sipai za vel po kan piatlang bul thudlama kan tol sonani tina soi hemi tuma kali PDF lam van duina chan pakhat chu Burma Sipai lam tau chian khuan on thlen lain PDF kem pui ber ko mu turin an khuami pakhat chu anon hruaya chu an mi hruai chuan engma hrelovin PDF ho an kem na tanga an tol sonna anin mu na mun tura an lo ruam man lama alo hruaya PDF ho la chu mi mun panin an kal ve boka atopa chuan Burma Sipai ho nen anin tok ta ani chu mi mun chu kalimiawa tau chian tashi na chong le nat mun khua CDM police le PDF training nei na thin pakhat ani PDF polzinga pakhat chuan kanin mu na ruam man na hmuna chuan Burma Sipai ho nen kanin tok titi tamaya keini chutlang lama kan tlan chhowata a hmun ni na lam kan pan hle ngala minon kap na sakhop mai lai puite mangin voi somriat vel chu mirong kap ani tlang bul thut thleng chu miron zuya ma se chu mi nuwa chuan an tol kir vele a kan zinga chuan na salutuk lovin pakhat chi a hliam ti na soyani chu tianga an kem thlenga ron lu chu ani na chan bera lang chu juni somni pasaria Magui region Sigang in Rina Gango township atanga Kali mio lama local sipai motor chu Kali PDF ten an lo bai wanga ni bera chu Burma Sipai motor pathum chu PDF ten khui chei khuale tan phau khoking kara an lo lam buna Burma Sipai Council
tan pho kho inkara an lo lam buna Burma sipai pakua thin hliam tuar an om nual bok ani PDF sipai pakhat chuan Burma sipai motor pathuma sipai somruk vel an oma keini chuan han grenade in kan voma chu mizoa kan inkap tona kan inkap na sakhop mai atopa han grenade thavin kan vom le waka tolsonin kan in sasenga minute somli panga vel chawarai ni tina soi ani mase chu ti lai an hriat lo pakhat om chu mini chuan Kalimio Regional Command Military Headquarters sa commander lalber chu Kalimio na chong veng pui thiam skula an mi man PDF lam kai hnoi thalai mi pahni te chu theidan ko ngai tu turin Burma sipai motor panga me manga aron chu ave bok chu ani PDF zinga mi pakhat chuan thalai pahni te chu pui thiam skula aron da an veng tu tur te po ada ngal boka in biak rem dan kong zona in rem thayani chuan an pahni chu atumaron ti ani bera ma se helama hetiang kan loin ka boita ka chuan thinri mina let le ringot ti kan hria ti na soini chu mi nu atang chuan kali PDF mun pui ber chu anon chuzuya atuk loka chin state ta CNDF kem te po an bei chhota zela tun thlengin an mi man thalai pahni te po an chu adu lova ram hnuaya CNDF te kem zon na po an la thok zel ti hriat ani heng an mi man pahni te hi June thati lama Kalimio beer dor pakhatakal thalai panga zinga mi te ni in miuta venga police in an check line phone keng lo angin anin soya mase an motor tlan chu adona motor chunga tangin phone aron tlak le siwanga man anni ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan loma COVID-19 Sri Lanka ra himdam taka hunduam takmang turin kan du sakna kan hla na cheu